Mayapayabak po. At ine naman po yung Hortelanong Kapampangan. Ketang milabas a video, panikaralan taya ingale matulid. Ngini naman yung panikaralan tamo, iya ingale doble 12. Ing pamiyaliwanan ingale doble 12, ilan ingale matulid. Yaitang ingale matulid at inyang painawa balang kalabingaduang silaba. Ingale doble 12, ing painawa na at yuyaking kaduang pulo at 4 silaba. Halimbawa, atin kupong sing-sing metong iyang tempukan, atin yang painawa king kalabingaduang silaba. Ama na keiti kangintong ibatan, ing painawa na at king kalabingaduang silaba. Sangkan keng sisinop king metong akaban, ing painawa na at king kalabingaduang silaba. Mewalaya itingek ko kamalaya, ing painawa na at king kalabingaduang silaba. Ing doble 12, alayang painawa king kalabingaduang silaba, nunay at king sepo na nitang kadwang linya. Halimbawa, atin ko pong sing-sing metong iyang timpo ka nakakungama na kangintong ibatan. Sangkan keng sisinop king metong akaban mewalayay tingek ko kamalaya. Yata, deta nga duang linya miyapela at ayawos talang ding miyasawang linya. Ngayon po, munye kung alimbawa, king pamigale karing doble 12, at bustan yung daklot ko, kining sinulat na ning Poeta Laureado Bedo Campo, peman sa kananang ingamanong Kapampangan. O ini po ingale doble 12, kining poesiya na ning Poeta Laureado Bedo Campo. Ingamano tamoy itang mepisi king lapining indong taralit tagurik. Yaitang tumaylay at pagbagbantitineng patudturaning pungsunang sapni. Yaitang paniro kami ngaring biniyami pupunlaki nga nakamalati. Inyay nga manong siswan nga nawari yaitang salitang ama na ring lapi. O itapuing alimbawa na ning doble 12, king sinulat na ning Poeta Laureado Vedasto Campo. Isa kayo pa. Pakiramdaman tani man po ingkang Poeta Laureado Jose M. Gallardo. Ang tinemang kanining kayang doble 12. Mikak singingak bungking pamibarilan ding mingat bang panigami papatayan. Libutad nanitang berding kaparangan anong numitab nuing aduang sikanan. Ing sikanding taong mawong katimawan laban karing tayong bisang manalipan. O itapuing doble 12 ning Poeta Jose M. Gallardo. O ini naman ning doble 12 akitamo king sinulat na ning Poeta Laureado Roman P. Reyes. At iti may akwaya kitang
poesiya ng magipamansag sinta. Tiya po kanini. King ulining sinta dakalang pay mate pablasang king tawin away at biye. Nanumang pigagap mirinan tagumpe nunging palsintan musiping met karame. Keti baboy atuing sintapat dan me magaring gulut magluwedeng lombe. Busolding mulahan ding maldang bulaklaken o salbagbang lupanyilang ningabak. Ayup ka ring sangatok ng nong lipakpak maptanaing legwa ning alto masaspak. Ding mailing batisan makono sagakgak ka ring palang salo pangisnawang saltak. O ito po, Engale 12. Buli ko pa sanang dagdagan o neng managkatno po rin yung kayabe kung lagi aking marangle. Hanggap po kayong pasibayo. Dakal pong salamat king kaya kayong pamakiramdam.